Tere! Täna on 24. märts ja mina olen teie eesti keele õpetaja Katrin Mennimets ja täna meil on väga tähtis teema. Täna räägime sellest, kuidas me ütleme, et ma panen midagi selga. Как же мы с вами скажем, что я что-то надену? Või mul on midagi seljas, или у меня что-то надето, või ma võtan seljast, или я что-то сниму. Ja tänase tunni jaoks ma võtsin 2 nukku. Nad aitavad mind natuke, они мне немножко помогут. Ja samuti mul on selline võlukepp, волшебная палочка. Она мне тоже будет сегодня помогать. Кстати, кому интересно, это волшебная палочка Гермионы из Гарри Поttera. Nii, aga alustame tundi. Võtke kõigepealt õpikud leheküljel 62. Leheküljel 62 teil on selline väga hea tabel, kus on kõik ilusti kirjutatud. Ma panen ja надену, tal on või mul on, у меня что-то, где-то на теле, на голове, на ногах и так далее. Ja ma võtan ja snimu. Te juba teate, et panema tegusõna panema tähendab, глагол panema обозначает положить куда-то, võtma взять откуда-то. Но если вы добавите определенные слова, то у вас получится не положить, а надеть, и не взять, а снять. Palun vaadake seda tabelit, õppige, õppige, kui te ei tea neid sõnu. Kui te teate, siis te võite lihtsalt korrata. Kordame kõik koos. Повторим все вместе. Ma panen selga я надену на тело. В эстонском языке обязательно надо указывать, куда ты надеваешь или откуда ты снимаешь определенную вещь. Panen mütsi pähe. Надену шапку на голову. Panen kingad jalga. Туфли на ноги. Kindad kätte. Перчатки на руки. Ja salli kaela. И шарф на шею. Обратите внимание, pange tähele, et sõna kingad ja kindad on väga sarnased. Очень похожие слова, не путайте их. Nii, tal on või mul on, у меня есть, на мне что-то надето. Mul on kleid seljas, платье на тело, müts peas, шапка на голове, kingad jalas, туфли на ногах, kindad käes, перчатки на руках või sall kaelas. Шарф на шее. Ma võtan ja snimu kleidi seljast, с тела, mütsi peast, с головы, kingad jalast, с ног, kindad käest, с рук, salli kaelast, с шеи. Pange tähele, обратите внимание. Te juba teate, et kust tähendab, вопрос kust обозначает откуда. Вы уже знаете, что st окончание обозначает откуда. И здесь вы видите точно так же. В каждом из слов есть st окончание. Оно обозначает откуда. Te juba teate, et kus tähendab где, kus. Вопрос kus обозначает где. И s окончание обозначает где. Поэтому эти слова довольно просто запомнить. Nii, aga nüüd vaatame meie nukke ja kordame. Näiteks, mul on seljas. Mul on
käes. Mul on jalas. Mul on peas. Ja mul on kaelas. Nii, nüüd ma panen. Ma panen selga. Ma panen jalga. Ma panen kätte. Ma panen kaela ja ma panen pähe. Nüüd proovime ma võtan. Ma võtan peast. Ma võtan käest. Ma võtan jalast. Ma võtan seljast ja ma võtan kaelast. Väga tore. Nüüd öelge mulle, mis on meie Elsa seljas. Mis Elsal on seljas? Elsal on seljas kleit. Mis Elsal on jalas? Elsal on jalas, vaatame, piilume, подглянем немножко. Aha, saapad. Elsal on jalas saapad. Ja mis Elsal on peas? Elsal on peas peavõru. Peavõru etabadog. Peavõru. Nüüd vaatame meie poisi. Mis on poisi seljas? Poisi seljas on T-särk. Mis on poisi jalas? Poisi jalas on teksad. Väga tore. Nüüd vaatame veel riideid, mida te võiksite teada. Vaatame veel igasuguseid riideid ja aksessuaare. Nii, öelge mulle, mis see on? Need on приллid, очки. Очки в эстонском языке используются только во множественном числе. Приллid, очки. Mis see on? Need on lühikesed püksid või shortsid. Lühikesed püksid. Samuti te võite kirjutada sõnu, mida te ei tea. Можете записывать слова, которые вы не знаете, например, в тетрадочку себе. Mis see on? Need on saapad. Ja, meie Elsal on ka saapad. Saapad. Mis see on? See on joppe. Mis see on? Need on teksad, džinsi, teksad. Mis see on? See on käekell, käekell. Вот тут обратите внимание, что в русском языке часы мы используем во множественном числе. В эстонском языке käekell, часы пишутся в единственном числе. Приллid, очки, множественное число. Käekell, часы в единственном числе. Если вы скажете käekellad, это обозначает, что часов должно быть много. Не одна пара. Nii, mis see on? See on käekott. Käekott. Mis see on? See on särk. Vabandust, ei ole T-särk. Nii futbolka. See on särk. Rubaška. Mis see on? See on rätik.
платок. Обратите внимание, что у нас два слова. Meil on kaks sõna. Sall, шарф, это такой более теплый вариант. Ja rätik, платок. Mis see on? See on müts. Mis see on? Need on kindad, pertšatki. See on raske sõna. See on nahktagi. Nahk – это кожа. Nahktagi – такая кожаная куртка. Nii. Mis see on? Need on tennised. Tenniski. Tennised. Mis see on? Need on kingad. Kingad. Tuufli. Mis see on? See on pluus. Ja mis see on? See on kleit. See on kindlasti teile tuttav T-särk. See on seelik. Vöö. Käevõru. Sõrmus. Ja viimane sõna kõrvarõngad. Kõrvarõngad. Nii. Nüüd proovime küsimustele vastata. Mida sa paned pähe, kui õues on külm? Mida sa paned pähe, kui õues on külm? Ma panen pähe mütsi. Mida tüdrukud panevad selga, kui lähevad sünnipäevale? Mida tüdrukud panevad selga, kui lähevad sünnipäevale? Tüdrukud panevad kleiti. Mis mul on seljas, kui õues on soe? Mis mul on seljas, kui õues on soe? Mul on seljas T-särk. Mis mul on kaelas, kui õues on jahe? Jahe – это прохладно. Mis mul on kaelas, kui õues on jahe? Mul on kaelas rätik. Nii. Mida ma panen kätte, kui õues on külm? Mida ma panen kätte, kui õues on külm? Kindad. Jah, ma panen kindad kätte. Sarnased küsimused tulevad teile ka kodutöösse. Похожие вопросы будут в домашнем задании. Вы должны на них ответить. Что же вы надеваете или что у вас на теле в той или иной ситуации. Желаю вам удачи. Edu teile ja tänaseks on kõik.